Abdikerim Muratov, Çocuk'u әңгеме. Ур, соқ, өлбі, атаңа бәлі. Волейбол таласын құрчай отырған көрімандар Маликке топ тиген сайын қиқырық сүрен мен анын қуаттап, қаршылаштары тоғын албай қалса, дүркіреті қол жаушады. Алан сайын шыңға бойлы Малик алдыңқы сапар өтөріменен аға пас беруні сырларын жеті көрінген ер ағышқа көзін қысып, же бейек же қысқа деп берет, анысы болса өздері жаққа өткен екінші топты мұшықта еліп алып, Малик айтқан ченемге тоқтатып берет. Малик болса күректі алақанымен топты жаруя тұрғандай чап қылады. Анан әлі же бірінші линия, же атаандаштарынан алақан тосмолорына тиіп талаадан ары кетеді. Мында да жеңіш алардықы. Себебі топ тигілердің қолына тиіп кетіп атпайбы. Қырақы атаандаштар кейде Маликке үчі бірдей шығып, сеткадан қолдарын ашырып тосмы құйыды. Мындайда Малик алардан да биікке көтеріліп, ақырын бош тұрған жаққа топты түртіп түшіріп қойды. Дағы қол чабулар, дағы сүрендір. Анан әмей, бұл деген облыстың біріншілігі. Ақырқы чечүүчү ойын. Кимisi ұтса, облыстың чемпионы болып, хандан республикаға барады. А республикада бұлардың облысы ечен жылдан бері алмашқыз чемпион. Малик мұндай чоң ойынға бірінші қатышып атады. Анын районының да финалға бірінші шығышы. Бұл болса сөз жоқ, Маликтің үліші. Ойынды қарап отырғандардың ішінде облыстық ішкі іштер бөлімінің басшысы полковник Адыл Шерматов та бар эле. Алда ескі ойынчы, кезегінде дал ушул Маликке окшоп узун бойлуу, салаалары чоң, күчкө толгон жигит эле. Дене тарбия институтун жаңы бүтүп, айылда жаш милиционер болуп жүргөн. Сүрөөнчүлөр колча, вечен мелдештерде кубоктарды жеңип алгандардын башкы чабуулчусу эле. Кийин кылмыш иликтөө бөлүмүнө өтүп, күн түндөп үй бетин көрбөй, ойындан оолактап кетти. Анан райондук милициянын начальник орун басары, начальниги болуп, ийнине жылдыз кошулган сайын курсакка салмак кошулуп, топ куупай мансап кууп калды. Дал ушул Адыл Шерматов жанындагы кадрлар боюнча орун басары Турганбекке акырын шыбырады. Маликте милицияга кызматка алалы. Болгондо да мугалим дешет. Өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнө. Дароо эле ага лейтенант кылып, бүгүн эле сүрөшкүлө. Ур, соқ, өлбі, атаңа бәлі. Дағылы Малик. Елдің көзі Маликте. Адыл Шерматов менен Турганбектің көзі да Маликте. Ақыры Малик бұларға ішке келсе, милициялардың арасындағы ар қандай мелдештерде бұлардың ішкі іштер бөлімі біріншілікті бербейді. Атыгүл министрліктің аппаратының да таш талқанын шығарады. Егер Құдай бұйырып Адыл Шерматович болып ал жаққа көтіріліп кетсе, Турганбек менен ушул Маликти алып кетпей жаны жоқ бу? Облыс чемпиону болгондон да Малик үчүн милицияга ишке алуу тууралуу сунуш аябай ыраазы кылды. Бүткүл бала күндөн ой максаты ошондо эмес беле. Бир жолу аракет кылып да көргөн. Коммунист болбосоң албайт деп коюшкан. Анан партияга өтөм деп чамынып да көрдү. Негедир документтерин кайтарып беришти. Эгер милиция болуп кызыл шапка кийип калса, эң биринчи кошунасы Исраил багбанга көрсөтмөк. Булар бала кезден эки терекке сетка тартып алып, волейбол ойноочу талаасын тартып алып, буларды көчүккө тээп айдап чыгып, ал жерге алма көчөттөрүн эгип таштады. Эми кызыл шапка кийип барса, өзү эле ал жерди бошотуп берет. Малик иштеген мектепте анын милиционер болушуна кам көрдү. Документтерин даярдашты. Директор мүнөздөмөсүн катыра жазды. Кокус милиция болуп кетсе, ага да кереги тиетти. Бир гана капаланган эр агыш. Кайда болсо Дон Кихот менен Санчо Панчодой ээрчишип жүргөн эки эгиз, бирисиз бири жашай албайт. А дегенде мен да кетем деп бир олугуп алды. Мектептеги тең туш мугалимдери сызгыч алып келип, боюңду өлчө, анан дирдиңде, деп күйбөгөн жерин күл кылышты. Маликтин Малик болушунда ушул эр агыштын үлүшү чоң. Өз аты балким башкадыр. Күрөшкө түшөт, мамаданы, андыктан да кичинекей эр агыш бүткөн бою тарамыш деп отуруп,
Erağışkana atı kaldı. Malikti bir uşul düşünöt. Malik de, Erağış, toptu götürüp töveňe toktatıp koy, men jetip alam dep kalat. Şinele, Erağıştın götürüp bergen tovu Maliktin alakkanı jetip gelgençe toktap turgansıydı. Sabahtan keyin mugalimlerden 6-10 biri jakka koyup, Malik menen Erağış bir jak bolup oynaşat. Heke 6-10'u suy jygyp puldaryn utup alat. Anandagy başka 6. Kokus Erağış gelbey kalsa, je orup tursa, andele ağır demenin başın bir aytıp Malik oynaboydu. Oynasa da Malik bulbay kalat. Malik tigiler aytkan günü dokumentlerini tapşırıp geldi. Orunbasar Turganbek öz kolu menen alıp kaldı. Dağı 2 koşnadan 10 pikir alıp geldi dedi. Anasını da alıp barıp berdi. İş üçün mındaydın yüzün alıp barıp berbey be. Ana geten mına geten menen savaktarında ötküsü gelbey, cemaat menen kayır koş kılıp da jüberdi. 1 ay öttü, 2 ay öttü. Hakırı çıdabay bardı. Turganbek dokumentlerin koluna karmattı. Bulbay kaldı, dep önünce ay çıkardı. Üyüne dokumentlerin götürüp gelgen Malik, diyalasın tüzele kire verişten tördü gözde ırgıttı. Tördü atasının süreti. Kaza bolgundan beri uşul jerde ilinip turgan, hiç kimde ele salbagan bir süret. Eger uşul süretten tili bolsa söylemek, hanın aytar kebe mınday bulmak. Hruşyovdun zamanında Amerikadan ötöbüz dep, talanın barına jügörü ektirip, çoçko fermalarını aça başladı. Dal oşonda kalhoz jılkılardı satıp, ortuna çoçkolardı alıp kele başladı. Murdağı moysoput jılkı ferma, eme çoçkolarga ferma başçı bolboymun dep çıkkanda, Rais baş bolu aktifter Josh Momun uşul Malik'nin atası Şaylo'nu göndürüştü. Göngöndele jok, jönele muraptığın başka bir ögü verip, bunu çoçko ferma kılıp koydu. Çoçko bagat dep şardan bir orustu, katın bala çakas menen alıp geldi. Al bir içki içnemeken çoçkolardı oşalar kıraydı. Şaylo olsa bas barbaydı. Halıstan ele hala gelgen jemin kaşekterin juguntularını taştap keteveret. Haların je toyu ölsöçü, bergenden barın je veret, kurkuldap kıykırganı bir başkaça. 4 ayı 5 ayı ötüp, tekşerü baştaldı. Heseptep gelişip bir çoçko jetbeytleşti. Hal tuvar çoçko ondu tuğ dele deşti. Hruşyovdu mıyzamını karşı deşti. Deşti da Şaylo'nu kamapçı verişti. 4 yıl oturup geldi. Oşol bolup, keyin Şaylo da bul düğünümünen koş aytışıp keteverdi. Anın dokumentlerinin bulganışı mintep Malik'tin kederin kesti. Bir ok, anı Malik bilgen jok.